Present simple. Upitni oblik. Upitne rečenice u vremenu present simple se grade upotrebom pomoćnog glagola do, subjekta i na kraju dodavanjem glavnog glagola u infinitivu. Odnosno na njega se ne dodaje nikakav nastavak. Kao u primjeru do you watch. Jedino se u trećem licu jednine za sva tri roda ispred subjekta ubacuje does. Kao u primjeru does she watch. Hajde da to pogledamo kroz primjere za sva lica. Ispred svih lica ćemo dopisati pomoćni glagol do, a zatim ćemo posle subjekta dodati i glavni glagol watch. Jedina promjena koju je potrebno da napravimo je da u trećem licu jednine za sva tri roda dodamo nastavak es na pomoćni glagol do, kako bismo dobili does. Sada ćemo da vidimo šta se dešava kada u vremenu present simple rečenicu prebacujemo iz potvrdne u upitnu, kako biste bolje zapamtili do kojih promjena dolazi. Da bismo to učinili, ispred subjekta je potrebno da ubacimo do. Jedina promjena koju je potrebno da napravimo je ponovo u trećem licu jednine. Samo se u trećem licu razlikuje glavni glagol, odnosno ima nastavak es, a kao što je spomenuto na početku ovog videa, u upitnom obliku nikada ne dodajemo nastavak na glavni glagol, već je on uvek u infinitivu. Da bismo ovo rešili, sve što ćemo da uradimo jeste da prebacimo ovaj nastavak sa glavnog glagola na pomoćni glagol do. Sada ste saznali i zašto se na do dodaje es u trećem licu jednine i odakle to es dolazi. Ukoliko želimo da postavimo pitanje koje počinje sa upitnim rečima, kao što su ko, šta, gde, kada i tako dalje, struktura upitne rečenice ostaje ista, a upitnu reč stavljamo kao prvu u rečenici. Da pogledamo u primjeru. When do you watch TV? Ako imate još nedoumica u vezi sa vremenom present simple, pogledajte i ostala video objašnjenja za ovo vreme na sajtu virtualnaučionica.com. A ukoliko ste razumeli kako se ono gradi, registrujte se kako biste mogli da uradite interaktivne vežbe na sajtu i proverite svoje znanje. Ukoliko vam se sviđa interaktivna gramatika engleskog jezika, spomenite nas na društvenim mrežama i pohvalite nas svima koji imaju želju da nauče engleski jezik.